ma mathako maya na guku ni kaunti-ini ya Naikuru na mathomo maya ni makere thutha wa maria makorirwo magitabanio thiini wa kaunti ya Nairobi. Mathomo maya riu matanyitwo gukorwo makiagirithia muthako uyu guku bururi-ini. Idea ya muthako wa Extreme Combatant ni yamuritwo. Hao ni warembo wetu na tunafaa kuwapeleka Uganda wakakamue watu huko. Tena tuleta kikombe kingine tupatie Madam Josephine. Hiyo ndo kazi yetu ni kuleta vikombe. Huyu ni mwanadada wetu unamuona hapo anaitwa David. Pia aliibuka namba 1 pale Nairobi, kuweza kukuja na gold medal yake nyumbani. Nayo kaunti ya Kiambu ni tafanĩtie macindano ma ikereka rĩa mbere kaunti-inĩ ĩno, na nĩ macindano marĩa marũgamagĩrwo nĩ